UMDC berem ke Balachanda constituency Sofior Rahman ula syakem hagi pulet kawas Garo Hills district haka step senya jaga khandre tarik leber arja arpunrio haka bay day begijikan art Um-Snam kabla jia dangshan hak Garo Hills. Kat kum ke khubor na gipulet laong bau yau Rahman lalit kem ha kapor kumba shibje men stawi na yeng sa jong han new bite bari kaba ha por Raja Bala police station ha West Garo Hills district dak special team Natura police station. Laong bakani ke jingkem kade halor ke jingken no bapen ki ke jing apher jat penrio but Wanrah ru ke jingken art Um-Snam ha Garo Hills. Shul lakado bakat tu kani jing tho ha kiren san social media bala tho do Rahman kila pennong ke jingkul mar ha padang ki jat penrio ha kate ka than. Kijing tho kila pen priang balanget bagila pen sniu ke jinglong jingman ke bala Wanrah ke jingkul mar ba jing kan at ha ki benta jogari lom Garo. Hagajo kapor laya thu bala dan bun tali ki FIR persya yo Rahman bar UMLA baremu SGS matur mominen da ka bakenno bagila pen mi ki jing kren pen ki wen bar ki bala pen nong ye ke jingkul mar sngo pher jat pen rio ha ka te ka than. Hakawai pot kaliang gibor penya district West Garo Hills district lingba Uvibhor Agarwal IAS Deputy Commissioner kat kum kibor bala penkop hu lingba ke section 163 ke Bharatiya Nagarik Nyaya Sanhita kala penjari curfew ha ke district Borokawai kata nadu ke step jonga khatnyo tari uleber arjar arpunrio nadu ke por nriu bejemen step hadu ke khat pratari uleber arjar arpunrio ha ke por nriu bejemen step. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya